Nadango Katonesia Tugutua, Ongonia Saurara, although we take you on a TV and a market Tawa. Although Talitagana, Warrona, Bula FM, and Nambandu and Set. Pula viti, Nadango Palacio Materia, one may Nanan Bulu Tabiuni, Ausatuga Nandi, and to Talita in Warrongo and a Bula FM. Bula! Bula FM, number 2 and seri. Ni sambul vinaka, sai kwengo na baleleka ni nonde tukutuku. Dina ni sama ibakile tiko na toni uda e na vida na singa sauti, ia sember tiko ni meidhaba na nraki mamada, e ndolu magatiko na nando banua. Tuku na tambani nraki mainandi, ni ngandre vitali lebu na uda, merao ni baka malumutaka na nraki mamada. E kaya ndo na kerantau e na kena pande otaki, na i tukutuku ni nraki, o mise ilifunaki, ni sianga ni banua taudo ka ibakile tiko kina na tauni uda. Ka lebu na banua e dhile tungaki na singa. So litigo na ibaka sala be kenda na lebu banua, menda na baka ngataka baka buku na waini ngunu. Endondo lumer na baritaka endo na ibaka ndindina, na itauke ni sitoa ka sianga ni selutu na isau ni aya eso e rabuli takatiko. Kiwa e sianga ni rabaritaka endo na ibaka ndindini binaka, e rasana tutungita ki marasoma na umay labu-lebu, karautin indo na rauna undul ng tola. Waritaka na punlewa bakatawa ni tamban ni bakataba o Vishwanath Das ni sa waidoritigo na bibangangaya ng unonggo beira na itauki ni sitoa karasyang ni sepalutuma na bakataba endo labaki. Waritaka na matambose ni bakataba ni nasyanga ni torba mamanda na kisiongo. Esa kadiba ke lima na yada karaliuni banua me banua tani kina itutu wa buni bola tunde ena beitambana ni mata ni tueso ena nondo banua na bali bola ni tamata kadaka ba mata itu se PSC era sandingi taka ruana liuni banua na Australia, 2 mai Engilandi, 2 mai Canada, kan 2 mai New Zealandi. Na buni lewani biba kabali taki ena nondo banua o Joshua Wycliffe e sandingi taki ni tutu ba buni bola tunde ni ministry kangaraba na biba katorita taki ena be korle lebu. Sandi kita kini tutu babuni bola tunde ni tampangone kena gito o Ellison Burchell kadhabu tu mai Sheffield mai England. Kina gito waritaka nando ni butabuli ni timi ni Yamadhia o David Ndaku Itonga ni ratu sabana nama tatiko ena kena tobulei me rawati nanganga ena sot ni Baileys Fiji Coral Coast Sevens ena madha o katumai. Dina mandangani sana sianga ningito e lebu na yada rongo e na timi ni Yamadhia e nemba kiongo. Ertu nuinde itiko ni ratu na yadoba e ndo na bonua binaka. Tuna kabetani o wanga rombana kandabu ni satu na bonunui ver na dorbo ka sama indingitaki mer na matataka na timi ni Yamadhia. Yamadhia e tumbu bata ki ratu Felice Hideaway Hurricanes ke na timi ni tambandamu ni usata. Na sot-sot ki Coral Coast Sevens e na tiki butaki e na singalotu lebu meongo e na lawanga pak mai singatoka. Mai dhabekir na boleleka ni nonde tukutuku iwading vinaka. Nimbula binak, lihatang go leapani, luknitang, ando talitak na varong, ena radio Fiji 1, ando may biti na bongan ni Benian. Sada la bina, lihatang go elenani, weningolo, udah betormain ako roi sasa, nabi ngotang-ngotang kaya ngita umata, mantola biana radio Fiji 1, nabi ngawano nga biana news. Ni sampula na elang go api ni sarat may koro ena kasi, auto bagarong ena radio Fiji 1, bongan ni Benian. Na Radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni BNN.